Bichung Ring Thamai MSC constituency pen car Abdun Congress candidate Bajong Tiso pen Chihu Chiput. Bukulia rong Sophia long KDF asonga tumpen baik kepada jenga sai kedeng. Baik halang solong karbi lang pi aroy lang kebat. Kardom, Nili Karbi Berdathan Bank, Samidurmi BP. Non Arjik Ta Bertang Ton Pen. Number 6, Bitung Reng Tama MSC constituency along Pen. Congress Ratchari Asong Pen Kar Abduna candidate. Bajong Tisola Pen Card News Channel Apherangke. Bireni hi atum ang bongke bangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kirik Apotak Chihu Chiput Asai ke Padopon. Alangli keno namat CM tuliram rong hang pen kili kachadon dialong aprang si karjap abang pulupusi ongdung Bitung Reng Tama constituency arat pendang lok. Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Aratatum Chethan Rinti. Congress a candidate Bajong Tisu Pen Karjap Tip Ajok BJP a candidate Mate CEM Rong Hangapan MSC Kilik along ke Haidet Jipuke Sungkrung Binonglo. Ako Jong si BJP a candidate nang Haidet Pusitame. Amut Jumprat Pensi nang Hai Pupusi Ongdong Cherokto Aratatum Pen Chethan Rinti. Bangsu Kachadondai along ko PP alam TC Rat along Pipon Jima. Bukat News Channel Apherangke Karjupona Putak Lang Iksenang. Election mate Karbi Anglong Autonomous Council bangso kiligarni ke non tarik hoksi loten ang kilelo laso tarik hoksi nang kileji phan mangke ni pho baksi dolo asin ni pho ang bong labangso kar news pe tum kiri tar lipang tung mate kelangang tung lahelo je Karbi Anglong lo kaddo ko pen ardi ke donai la po constituency non mat pulutang te Karbi Anglong la West Karbi Anglong arlo kedo Bitung Reng Tama constituency long si non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council long CM se tamela dapat se turpo ladak se CM akhomos asi CM akhomos tiolong kelangram ni alam thibakal halo CM liputang te not RD dujot bang pulo lasila RD dujot bang pu pen kache dandu na bang abang pu Congress pen kache toydun Bayong Tiso alang liat thenglo sinil tolo lasi Bayong Tiso alang li Karbi Anglong CM non kedobom jakong pencenglok tangka maha pencenglok kaddo ko pensel me alang li intang kring po alidara long alang li kosons kache tengkeng doni mala bangso kiri kalong nililang lipan arjuponi po asi aprang si card news a channel pen nalipan hirjumi pa jirlo lasi nalipan karju kang tung mangkala halo Karbi Anglong Autonomous Council long non tuliram long hang CM do bomlang tuliram long CM lo alang li tramni CM do lo lasi labangso CM ke do bom abang phulong nali tengkeng doni aphanali ko PPA BDC kirim pono pen ke nali kosonsi lada tengkeng donun popol Nilika alang lika choklem chodam ka inu ahok pet alam rat along ke damsi alang lipen ratum pen chingwai si nilika alang lipan non dak di bitung pen ka perem ponji busi ratum saja kong lipan pon pi lapen di selama ani tungal ahok halo eja konglo ohomia tum hoitoy ostro pulaso ahok alam rat pan pacetak pacetan lapen song do ana tum pan nil tum pen chingki chethan song atum si bang pini ke cerap je Karbi Anglong arat mate Karbi Anglong ra hawar pan ke tuliram rong hang ason pir the tha ka no claim era phir bang ke pini di bitung arat atum koyun e pulaso ciri thi pajone se alang lipan non la mana ke bang yi election ke paremji pusi nili ninje thedam CM do penating mangkalang li campus pe pen haji sita me pini alang li nali job pen apung pong su poso jal puang tung Atika alang lika choklem me chodam pirte no ratum chini lo akhetin da chini lo Karbi pen chenglok aja khetn chini lo je tuliram hang chari bom lo poltang de Karbi Anglong la pen bitung ha war ke alang li ka chop bai pena bahare ke pirte avelo pini lokachar la song pen chenglok pini sarpi sar futumanda pini alang li tangka poisa keron ram da bangchini pi posi tangka poisa keron lo haiun elo ko alang ka chini ajone si pini tangka keron si bala so ajone ke ratum pangke gung daklum ahok pera phut ke long ya phana bangke tanga taronane kamesen poden ratum pangke dam Himoto bisa sorma pesa alang li ke dirpo alang li phan ke akorti sonsi jeman pusi ka adu ke ratun ta polo te alang li phan halatum kerab dun pencenglok campaigns pi pencenglok adu belong labang kopi pi alam thibasel ke thanun ji pusi kali Himanta Biswa Sarma ba phana lama Karbi Anglong ra chini paka je Karbi Anglong along council long do power anta ACP alang li pon bom pini lokachar le asong tum mang chini paka lokachar le asong pen song do antam ta pini Karbi aran mate Karbi Anglong rong do bang than paka le je Himanta isike Karbi Anglong council pen tangka ke pon abehra pen abidi ave la pen tuliram phan CM bilo protang te tangka chulong po pulaso alam mang ke chini pang thek paka jo ne si pini dak Karbi Anglong ke Himanta Biswa Sarma alam ka arjubang ave non yutatum section isi aja kong te pudu labang so aja kong tulong nali kon si aja kong long ponji punali
Yudisia section mangala polo karbitum lona logo charle abang fudo piglo alang tum pini alang tum akam ajam chibi pen pini dak alang tum karbi arat no estia arat no alang tum dam pen than pari lo je tuliram rong hang ke kheye hotur ko ang theka bangalang li pang thek pakal lo je khayalo hemprek nang ni put alang li chief minister ang tan yedet na pen khai song kora flip photum pini alang tuliram rong hang long chingwai dam pen karbia khela pen esti tum reng nang gi ko alang ta alang li puthakta alang ka kham kheduna joini aning sudung ban amasi pini alang tum ame thang akors ame thang tangka pen adon arong damsi prosar damsi tuliram phan vote pinang ne pusi Udah siap mandat karbiang long ke elong ka oto adak bithungasan homosti asap swera dim ke alangli pini campaign pe pin se alangli ke hainang rat se alang pardom ri se alang phan vote pa pini sita pini alangli che theklong loje pini lahoi ke chok che keleng le ajoy ne pen ajoy ne amase alangli pini amase adon arong ma chedam nang warelo la ndagaila alangli start campaign arson 26 constituency sita pini alangli BJP phan ka hai phan alangli kam tem nai pulo la pen isi alam non head arjui long thuje alangli aprangke alang karbiang long BJP agency majority dolo pode CM alangli phansi pang dak ponlo bon sida atum bena ko than thulo ja alangli ka chok claim ke no pini tangka corruption la pen ko pini ke claim ke dam ka no ame kalang no pen chenglok BJP high command dum china joine si party image henoji pa joine pen si pini akoroton ingti phansi puthot CM council jong si BJP bai pada ko pang dak pon thulo la sinili non lang elo alangli tuliram rong hangta hai he non alang phan non CM ki pi alang ta hai uni koi porlo la sida alam magera tum kabi thega bangke alangli heno daglo la pen BJP tu manta pang thek de lo je ke choklem chodam me tangka poisa pen cheklo ka joine si pini alangli pan ke sunge ponam alang non rempo West Karbiang long lo constituency sirke abdul masuk constituency sirke bang bok congress kon se hai pun ali matlab nil tunga sirke pen sirke le pen tunga nerke pen tunga hai pun elo nan kan tunga hai pun non bangke duaram la ba asap suni tum bang confusion lang baki nerke ni tum hai pun Tuliram rong party blage mane oi leader blage tar pisot aro yante mane congress ori puskar blako luga bani die mane singai die honte aro মারধর করিবা খুঁজে মারিব পিটিব তেওঁলোকৰ মতে কি বিজেপিক ভোট দিব লাগে বিজেপিক দিবা লাগে তেনেকে প্ৰতিনিখা যায় নেকি আপোনালোকৰ ওচৰতে যায় কি কয় মানে সদায় মানে সিহঁতে কৈ থাকে মানে বিজেপি ভোট দিবা লাগে বুলি বিজেপিক ভোট দিব লাগে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি ক'লে মানে মাৰিব ধৰিব সিহঁতে পিটিব Usigni Pai Cricket Home Arni Adaba Por Pen number 11 Langpher MEC constituency pen MEC Kilik along Karjabdun KADF a candidate Puding Teranga Parman Ongdung Bike Pacha Jengsi Kilik Parman Kapacha Tang PSI Kedeng Number 11 Langpher MEC constituency KADF pen Kiturdun Puding Teranga Parman Usigni Pai Cricket Home Arni Adaba Por Pen Bukulia Rong Supi Dong Put Kachalenga Tuwar Pi Kengkeng Humparo Suse Bike Pacha Jengsi Kilik Kapacha Tanga Sai Kedeng Padupon Tiki boy, tiki boy. Putting down, tiki boy. Kedam tang penangan arni pen karbilang pi amang arve kejang kachimit medet ajok non malom bai thalang so along lang kethe pusi pherang ke Jason ing hi pen birtanang pale non malom karbilang pi aroy arni wang si lang ke bat kedam tang penangan arni pen karbilang pi amang mati inglong hawar malom arve kejang pi ajok bai thalang so hi thia dung kedo lapen karbilang pi arai kedo arada tu lang kethe pen sungnang kok ta hai jong si nonason lang nang bat bom pulote penangan arong ke lang inglumji non hejong sejame lang pi aroy lang kethe ajok bai thalang so borsali atowarta lang pon plin lo la so ajok rong krip ho arong arada tum kedam kebang chia phan sungnang lo আজি 2-3 দিন ধৰি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হ'ল আজি কাৰ্বিলাংপি বানপানী হৈ গ'ল আৰু 2-3 খন গাঁও এতিয়া অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে কোনখন গাঁও খাৰপিন্ধা ইংহিন বৰচালি ৰংখেলাং আৰু আমডুবি এতিয়া অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাৰ ৰাস্তাই নাই পুৰা আমাৰ মেইন ৰোডে বানপানী আবদ্ধ হৈ গ'ল প্ৰতি বছৰে এই ৰাস্তা বানপানী হ'লে আবদ্ধ হৈ থাকে আৰু মানুহে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে গোটেই বানপানী হৈ যায় এই ৰাস্তাখন বজাৰ পাট কৰিবলৈ গাড়ী ঘোৰা একো চলিব নোৱাৰে এই ৰাস্তা এনেকাই মানুহ চলিবলগীয়া হয় গোটেই বুকা
আৰু এয়া বানপানী অহা যোৱা কৰিবলৈ ৰাস্তাও বন্ধ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বানপানী হৈ ngon malom so por phan dihina pharman berta moington ponik sinang Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39, Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajang thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email kirby.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Dihina Mompi Butot Bertalang Wang Tulo. Wusik ni Paikrihini Arni Anarlo Porpai Hini Rachitim Aporpen. Difu Gov Boys Patua Klamalong number 18 Tonsari Lapen number 19 Lumbajong MEC Kilika Parman vote ke hang mai ke padopon. Maya Long Chetong Dun Difu LA MLA Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Tejpur Pen MP RP Sharma Alihi Sarpo Assam CM Sarbananda Sonowal Lumbajong MSc candidate Ratan Teron Dhonsari MSc candidate Pradip Difusa State Vice President Longki Pangcho Pen Danglok Ahine Hin Pen Aru Ari Matung Chetong Dun CM Ronghang Pen Mai Along Lam Teke Jaipon ke ASGC Ningkan Krepo Lapen Congress Ningkan Krepo Karbi Anglong Charipon Lo Voipit Sitame Karbi Anglong Konasi Kachingtura Sai Kedolo Konat Lopu Arju Nangji Non-head Jong Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Sarkar Nangkedo Pen State Pen Special Package Sika Kuti Pharo Isira Sirkep Kep Rapli Atangka Pathik Pontanglo Difu along Congress Sarkar Kedo Ahut Kipatang Un'e a Medical College ta Ingpu Ponpo Hamren along 200 bedded hospital Kimponpo KLA Asaihem Kikimji Aphanta Tangka Thikpon Etlo Lapen Doboka Dimapur ka Chileng Atawarpi Aphansta Sika Kuti Phokep Pipon Tanglo Pusi Mayalong Lamthe Jaipon MP RP Sharma Ahin Penta Mayalong Lamthe Jaipon ke BJP Sarkar Atum Kecho Panglim Ave Kaike ta Rada Pharman Sikam Klem Pipon Ji Puta Thantekang আমার চিফ মিনিস্টার স্যার সর্বনিম্ন সরকার টিকটক কারিবিয়ান লগর যেটা শুনি দিছে কারিবিয়ান লগর যেটা পুঁজি দিছে 15 বছর কংগ্রেস হাওয়ার অনুরোধ 15 বছর এসিসি হাওয়ার অনুরোধ একটা বছর বিজেপি সরকার আহার লগে লগে এইটো আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰো অহম সরকারের পৰা যে বাজারের অন্তর্গত দিয়া হয়েছে 1 লাখ 2 লাখ নহয় সন্মান্য রাইজসকল 50 কোটি টাকা স্পেশাল প্যাকেজ দিয়া হয়েছে কারিবিয়ান অনুরোধ সুবিধা দিবৰ কাৰণে Assam CM Sonowala Hin Pen vote ke hang amai along lam thike jaipon ke ASDC Congress atum kachari ahut kopia posi Karbiang long paphidun hublo Dispur Pen Tangka le Vansita Kachingtur Avarsai Klempon pe Dasinon ke bangji apor ahut state government central government Pen Tangka nangkele anta Karbiang long arlo kedo atumsi long po lapen pipon po buda thanpon Congress Sarkar ahut kichu pangli matuma phanta BJP government atumsi kenepen hem kang samta bengpon lo non head jong kidu kelak arada tuma phan keso cancer x-ray lapen kaprek ador keso akeso kachilangji aphan sika lakhini pipon ji pusi mayalong lamthe jaipon আপোনালোকক অন্ধকাৰ ৰাখি আমি কাম নকৰো যি কামে কৰিম ৰাইজক জনাই কৰিম ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্বাচিত হ'ব সকলো সততানিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সপক্ষত কাম কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সদায় মূল্যবোধৰ আধাৰত কাম কৰি আহিছে আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 3টা বছৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি সততানিষ্ঠাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে বিশাল উপমহাদেশত বসবাস কৰা 125 কোটি জনসাধাৰণৰ বাবে যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে এই কথা আজি আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে সকলোবিলাক কথা দেখি আছে ৰাইজক কোনো কথাত অন্ধকাৰ কথা হোৱা নাই ৰাইজক আস্থাত লোৱা হৈছে ৰাইজক বিশ্বাসত লোৱা হৈছে ৰাইজক সাৰথি হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে সেইভাবে ৰাইজক সাৰথি হিচাপে লৈ ৰাইজক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে লৈ আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰাৰ নিমিত্তে সংকল্পবদ্ধ গতিকে সেইভাবে আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলং জিলাটো তেনেধৰণে পৰিচালিত হ'ব আমি পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিমানবিলাক অপকৰ্ম সেই কথাবিলাক ৰাইজৰ দাবীৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰাৰ নিমিত্তে ইয়াত শান্তি আৰু সমন্বয় ভাতৃত্ব ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এইবাৰ পৰিষদ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব এই কথাটো নিশ্চিত আমিতো গোটেইকেইখন চিটে আমি দখল কৰিম বুলি আমি নিশ্চিত
Wusigni Paikreni Arni Anarlopor Paikresia Porpen IDSP Conference Hall Diffu Joint Director along district level launching intensified diarrhea control fortnight. Wusigni Paikrenia Porpen Wusigni Painkora Po Parman Sideng Ponlo Bangso Asai along District Health Society National Health Mission Karbianglong Atum Pensip Patir Piponlo. Joint Director Dr. Kareng Rong Pipi Penkachari Pon Amai along Dio Dr. Durgeswar Ingti, Additional Chief Medical and Health Officer Dr. Kalpana Deka Saikia, Karbianglong Autonomous Council Under Secretary Nirola Phangchupi Lapen, Irrigation Department Engineer Bimol Chandra Phukan Penchenglok Asha ICDS Lapen, SSA Klembang Phubang Piatum Chitong Dunsi, Mai along Chitan Chimun Pon. 5 years infant mortality is very high due to diarrhea. Ekhini amar statistics e koise below 5 years jikhini diarrheal death ase amar India besi ase to not stop actually to reduce that government e etu program ulaise we have to place ORS and zinc tablets 20 milligram in the all including the block PHC, CHC sub-center wherever our manpower is available, ASHA is available, ami hekhini available koribo lagibo zinc and ORS. Etu nohoy je protek household ba protek jaga diarrhea hoise, but we have to designate a corner where we will put ORS and zinc tablet in stock. So that intensified diarrhea control program on ami below 5 years jikhini children ase diarrheal episode hole ami ehotok mane manage koriso. Dr. Durgeswar Ingtia hin pen lam theke jai ponke diarrhea akeso pen zero childhood ki thike jang dopi lasi India angkang pi along chirok tok amai ke pado ason thak thak si Karbianglong district along ta chirok tok amai phampon pen koson si bangso akeso pen kachipajok nang jima pu ang ton pen than pon ke than ke pachini pon ke lapu henlo methang ari sabon pen char sampame si ORS alang pangvui nang po lapen ni krepli an jing adowai chower nang po anlote bangso ke sopen chipajok unpo pusi than pachini pon. Joint Director Dr. Kareng Rong Pipi ahin pen vaidak alam than pon lo rada tu mahu nang ne lapen phere nang ne kedam tang ke pachethang thap ason ingprim kipiji lapen dowai kipi thapji lason kali bangjok ta ORS lapen jing adowai ke cho endun me lapen cho endun vek nang popusi rada tumaphan klardak pen ke pachini ji aphan pherang ke atumangno pachitak pon. Ami Karbianglong district IDCF intensified diarrhea control fortnight launch korisu 12 June to 24 June aru ekhini fortnight ami ORS aru zinc tablet to 0 to 5 years children ami dim amar asha kormi amar asha supervisor aru amar ICDS workers amar line department or sobe mili ghore ghoreo survey koribo door to door survey kori under 5 children jot ase ehotok ami ORS aru zinc tablet ami place korim keneke ORS to banabo lage zinc tablet keneke khabo lage aru along with hand washing safe drinking water ekhini ami etu fortnight sobok eta awareness campaign disna hobo aru je for that mane 0 to 5 years amar jitu infant diarrhea death ase je death to amar hobo na lage. Theme of the IDCF fortnight is zero death due to diarrhea. Berita bang kala ponsi kangton iglo lang ibam thakar news channel domi thakme kurbang thu.